O te whatarakwatu sa moa i lau whafonga le nei vaenga o le aso o le toe aso o le nei masina le aso tolu o le masina o iuni ia o lea ua o vea tatu teimi ua te tasi minute tali tula e ono le afiafi ia i matou nei e o manatu talawhianga i fwoi teimi lea ia e whaua waile tautua na si fonga o le tai au fou ia maile au unanga lautou au ona o tuila epa whaafitai li o sua. O te whatarafat, sa moa mai ai maunga te tele, se ia pa ia mungaiti, o rau whainga runga te tofia le atua, i so se whatawhaitauranga. Ia o le vasenga o le au mātutua, o le lauao sina sina, se ia pa ia le malosi o le nu. Tupulanga talavou, se ia pa ia lava se o pito titi whaato a whanau mai. Ia lau tasia i se tautua ma le au nanga o upa ia fo isa mo mai ai manu tele se ia pa ia le siu le whanua ia matou te whaataro whatuai pa ia ma sui o le tautua siu whonga tau fo ia tātou te aveile whaafitai ma le vi inga i le atua ia ono le fu utu te mai le sui fua ma le ola o te whaataro whatu ia te osa mo le tuafa man malo o le tātou matai sili ia po le tātou whaola Iesu Kiriso ia o ia lava lea o loo pea o na whaafau mai ona au whaile tātou wholaunga au whaile tātou sāwalinga lea o tātou te ala titia ma le o ngātu tonunga le mua tausanga lea u whaasolo atu le sāwalinga i le whaiunga o le tausanga te a ese mada o ngātu tonu ia tātou sāwalinga na pio na iai o le so na ua iu lai nisi vaenga o le lalulangi ia le lafto aso muli mato i Amerika nei. Ia ia ili languna sa moa le mwheana we sele nga whaafitai i le atua. Ia ona oa wanoa ua tātou maua whaatasi. Lana mea lo fasili on tau o le soifua ma le ola ina ia whapena fui le ola o ina le nei tūlangi. Nei vaenga o lo whapea ona whao tuai le tautua. Alau si ufonga o le taia fau o ana nafi o le tātou por kalame fui lea o le lupe whalele neso sa a nafi le fui lau tue anga ia tātou por kalame masami e fasa le vale ia temi sa oi ia ai manatu alo maia si tātou wafe foi avele tātou whapolo ma whasangi, avele tātou whamua, i lo tātou atua, ia e tusa o lona le tu lafo ina o i tātou. Ia pina o whai atu, ia ese lava amatanga o le tātou lava tautua ma le amatanga o si whonga le tai afo, le mwhaina ese ma le alafua lea. Whaftai tele le atua lo mātou tama. Ua mātou o lia manuia le nei tū lao le aso. Whaftai ilo alofa o te mai ai mātou. Sa moe ana pō, ala whai mai usu whai whi au mga aruenga. Tu ua onga le nei tūlangi, o lo whapea o na usu ai pēr whanau o le mātou atu inisi vaenga o lo o hau maumano pia iai. Aur ta talo ta mai le nei tūlao le aso. Mafutaina, mātou ero ngang pa ia. Tautu rua le vai ma le valeo tangata. Ia tautu rua fo i le whafonga anga sa moa po fia lava o lo mafuta mai ai. Ia mai le toa file mu i o mātou tangata. Ese le vaveleita i o mātou ngaru lue le whasifo atu mea uma i a te oe. I ule ngā luenga nei aso i ne ua maua se vi inga i mea umwhainu mātou whaia. Vi i aila o fio ailo mātou. Ta taro ta mai fio mea rua ngang pa ia tautu rua le ngā ruanga o le awhai nei. A o mātou se maleanga. Whamangalo i mātou uma. Whamangalo le unanga nei a fiafi. Yesu lo toto pa ia na whamarina ma lo tino na nuti mo moi ono o i mātou. Whamangalo. Ili toto pa ioi ke riso le li i mawhaola. Amene.
Ia, io na tuna ua te ai langi fetuta I matangi sa fai ai le tatu tarusanga ia ma mori ai la au fonga pe o me masani pe o le tatu lava lea a matanga o tatu o tiute mawhaiva ia tatu nunga I le mawhai o na soronga lelei me fai pe au noa ia malo tatu apa I le nganga pa ia o tatu langa mai lava o le nganga pa ia o tatu mutai na no mai le nganga pa ia fai ma feso soani ia ti o ma ia leila se me la tatu fai en me lu lava sila fia malo uloa e au noa ma le tatu apa io isi feso soani le ua tatu temi 5 minuti se eli tula e ono ia manatu le foi la o a fanga solo ia le tatu na foi martau tua I le nei aso ona e tele na ua foi fe au manga luenga le aso ngafua le nei ai matou ia o vai atu le aso pa ia o le ia na nafi au titonu le aso rua le nei o le aso mua nei o masino iulai ia le ngata tutonu o tatu o Samoa o New Zealand o Australia ia taina nei isi vaenga o le larolangi o whapea o na kālena tutusa I le savalinga I maleola o lo e soifua mo tatu o lai talo fatuai Samoa I po fea lava o le kielope o lo mwhai o na e mafuta mai ai malangona mai la matu tau whono ma la matu tau manu o ia I ele tatununga ia o ngā ia whai se whale a onga o nei mea tatu te whaia ele ngata o lo soifua paongaina I so se me iwa pe foi lo matu ola paongaina I le tam fai e tau longo ia le pa ia o lo tatu atnu I so se tafa ko fia lava o lo o whenga solo iai ia o tatu tangata ia e whatara whatu si whonga o tai au fo ia ai ala whita whafonga I le yaso whaftai wharausa ro whape mai 5 minuti te le tuna sumatasi I tutono Melbourne I Australia whaftai rosa failo mai o le vaanga ia ai le mfai ala ono tatu ese malenga whaftai I le atua ia ona on memonia o laua fai ngā malanga mana usavalinga o le tau matele ete taipia o le meta itai le ato tau mate o a mea o lo tonu o le ato lo soifua malo ola ia wai whapena lava leo langa o upu ale tatu atu e moe manu ai atia e mala whaftai le atua ia le fuila u tatu ala whai mai le nei so fo mo I o le ua anga mai matu o soriata le lama anga iatu I lona no fuanga ai o mai au pongisa ia whaftai ia I le atua o le fuua o mai le nei vai ngo le ola whapopo I aso ro soifua ia papena foi popo ia so wola ia mai matu uma lava I le nei tu lalolangi o lo whapea o na whao o tuai le tautua mali au nanga ia iai nei whasalalonga I o e whapisisia le leilo wa matatu ai ina ne I te fua ngalo ia tia ranga iai le temi if you want me emo mai o te taun whai ia a so longa le ia lau tala noi e tatu mta masani ia e whaingta fui ona uto e fui mai tatu whasalonga ia ai le tatu a matai ia o na tatu wanga ilo le tatu mta masani o le life insurance ua ta ua o le FFS po le whapasa o le First Financial Security ia o le vaenga lea e mawhai ona e whaongaina lau contribution e au noa masi toi tutongi e mwhana ta ua o le loan e le o se loan i o le latu main product o ta ua le IUL po le Index Universal Life IUL o le lako main product lea it's very unique e le moa umaisi life insurance le vaenga lea ta ua o le IUL o le Universal o le o le Index Universal Life ia Faisal Life Insurance ta ua tele io
o toi fa mo tatu I o tatu ainga poto o tatu whanau fa pe au tatu feoti ia no mai le o tatu ainga e tau pule le soifua ma le ola ia tatu fu tau pule le ngotupe fa pe na fu ila ia le tulanga leo le life insurance the pena se life insurance o mate mutata ia alu yo au umana no fo ata mo pena ona to e te milunga funga ele o tatu te toe fa mo ia tatu whanau ia ma tatu ainga lau tele ua faifo I ainga o tamaiti ia e pio nei falling fa pena o tatu le swing o le olanga e ta pena tata ia lona taimi matuna fa pena mele faise life insurance o e New Zealand o e Australia o felafa e taua le fai o le life insurance Kamanila le uta ua first financial security ia pe o le o ngā ruru ai ia le petalainga ia mta whara tami whatilua ma le wharitua ia sherry whatilua. Wala wane I telefoni iwa fitu tasi tolu o tolu wha fitu to tasi te whawhamai tolu o tolu iwa fitu tasi area code tolu o tolu wha fitu tolu lua. Numela na telefoni te mawai ia pe a manatu e whangai so life insurance fasili I le li o mata whara tami whatilua ia matfatua ia sherry whatilua ia ele ngata fo ila ina le auto transportation o le kampanita vale soson tele I le tatu nu ia e mese la tu le longa ona le leia la tu credits e loa e matua leanga o credits o ia e pilo zero ia o tia ia e pio no fatu mo tatu le o le leita tu credits vala au le telefoni o le lio IT manda ia o le Bangladesh ia o nasa wet isto in samaro o le telefoni iwa ono tolua ono lima ono tasi te fa forma telefoni o le katila po le fata vale o le iwa ono tolua ono lima o tasi fasili mo le pule aiki manda ile ai o ai foi ia Prairie ya te tau te su e mai address yo na vatula ia le le address amo I tatu inai lata tu I Fairfoy I La Puente I area nga ia fa solo to nga I lunga le Fairfoy I fanua ti fo le fanua tanu fo le lunga le maunga ia pio le area nga ia le fata vale lea vamos muri o le Fiji Airways o lo vea ile tatu walo tatu nu le Samoa o le o tui fasina peseta John Nico o ia o pai o ia ma original channel manager ale Fiji Airways mala au iai telefoni iai ile telefoni o lana cell phone number o le ono tasi fa valu toru se lau ono valu mala au ia tui fasina John Nico ile ono tasi fa valu tolus o ono valutasi ia por telefoni o le ofisa o le ono tasi lua iwa lua valufa ono lima o te whawhonga numero le ofisa ono tasi lua iwa lua valufa ono lima o ia pe te emaili ane emaili ane o John Nico o le john.nico@fijiairways.com ia pete aluane fo I le website le company lava ia o le www.fijiairways.com ia o le nai o isi whaaringa ia o le aso tae lea o le a matalia on te talai ia le meo le fireworks booth
o le puth ia mo tato ni Amerika ta pena ia mo me papa mo le sofa o yulai na sofa o yulai o tai ala le so mo e mata mai na tatala ia le fireworks puth le sunga fa feringa time la fili ma fa tu ne risa ma le kalesia tai fo ia o le lato fireworks puth na e a mata tai au mai tatala mai le se fulu a mo ile tai au ia se ia le se fulu pi mo ile afia filo winga se fulu lua tula o le ai tangata o le kalesia no winga pe pacific tai ono tula pe tai fai tula la tule vanga o ri sivanga marolo ia e faia o le tuatu se faia o le lua tasifa o South Bristol Street Santa Ana iva lua fitu o fa te fa fonga mai le tuatu si te ane iai tato umanga Santa Ana fa solo tu ngai Garden Grove ia o Westminster ia o le lango ia le fireworks booth asi au rotu lea o lua tasifa o South Bristol Street Santa Ana iva lua fitu o fa a mata tu tai au mai se fulu tai au se fulu po e tatara mai tai au until the 4th of July tuli e fo ia so fa ia so fa nau ia po le so fa longa tutu tasio Amerika ia mai fainga na masani ai ia au lela e fa mana tasi ne ia so tele aso malo lo longa tutu no Amerika o le so fa o July i se te mi foi tatu tata no e fa matala le ale winga le ale aso le afu lo na mafuanga io e wala vivilu mai le lalolangi atoa i le amatanga fo i le nei atu nuu i lona tūlanga whaatemo kalasi ua silia ne ma le fase lau tausanga. Io e le ala e na te whamana tune le aso wha o iulai e te le fo i le history le mea. Io e taua se taimi po tae au ia tatu tatano i ai o na whaisitele o tatu tau whiatana no ina le so o vanga muri ia o sia wo o se to fine mai Australia o pa anga tatu le tio ia o le fale ainga fiarwa faina e oka iai mai ele asonfua tau lisia asonfua e te vala au iai i le telefoni o le limo no lua fitu o ono fitu tasi tol fitu te whafonga le telefoni limo no lua fitu o ono fitu tasi lima sorry o le fitu tasi tolu fitu tasi tolu fitu sea limo no lua fitu o ono fitu tasi tolu fitu o le Ohana's Island Bites ia o stawa i sau mai Hawaii o i mai Hawaii sau mai Australia mai down under o laso luas fulu o le whaiaila na plate sale luas fulu tau o le plate ma nei le tele ipu te wero hoi tene mai Australia tene mai down under le whatamala i whenga o mea ia lana plate sale o la patino ina laso fulu lua laso tonu a lea whaiai le tatala ili ana watau al whatuatua ili atua sa muutasi no winga o laso se fulu lua i nei o umana o laso se fulu tolu na i Samoa ia mana ialo sau whatau sau plate ala toi kia TV mata ia i le sa wina le whailoa momua a le tatu ainga whatuatua ili atua sa muutasi o le menu o whai o le chicken curry, pork chow mein, ham, oka, pankeke, side orders, o panikeke, manapua, keke puaa, o pai, vaisalo. Tamalale na mai le sioki vaisalo le stonai. Peia o ta ai le vaisalo mai Samoa. Te le vaisalo te ai e nei, ia lefta u tofo le vaisalo le. Wala au, oka sau sioki vaisalo, ia vai pe fia le tau le vaisalo. Au ne iai i le telefoni o le limo no lua, fitu o ono, fitu tasi, tolu fitu. Io e, fitu tasi tolu fitu. Telefoni na e te maua. Ia o te lona i pasisilanga na a matatuari tatu por kalame. Au olua.
te e whafofonga mea i le baenga le lau tango i tai natu. Se unga fono peina lafo me tata i atia. E mana e tatu amatai. Se tasi o fioanga. Tasi o fioanga i le motu tele i se la fai. I le fioanga o sale lolonga. I le whalefia, i la vale le whalefia ma le whalesala fai. Ia, ma le lato mata o putalo ina pima ona nei, ale o nei ona nafi. E usi mena whawhong. Oleh malah pilihan tak kumpulkan itu apa? Dia malah besar mobile. Gua malah ini. Mendengar oh, saya dia tak kumpulkan ada partia dan masyarakat. Pulau Wasa dua. Pulau Wasa ini. Kamu kau mau nak kumpulkan? Ropa não soma. Da dor com e com a para a causa. Aí vai para o que? Para cá alguém, mas essa ali. O amarelo, a piada pau que lembrou. Sabe para pila olha. Tá mãe boa. Isso vai na rua. O HPP, o Nasa Gaya, our Fian, Fian, o Kyuki, vai para o Fian, o Fioma. E vamos no Chile para o Fisha, vamos no Rua, O la mona mai pa mo. Il parle de moi, mais le plus on va voir, on regarde pour moi ça va. Mais là, là, faut là, moi, on a besoin de plus plus là, pas de quoi. Ça va, ça va. Ia, o le na a whaiele kilia, I lau whafonga. O le fono o le fioanga o sali lolonga. Ia I le wharefia, ma le wharesala whai. Ma upu ia te o sali lolonga. O lato fono po se asonga fua, po ana nafi, ia po ana whea. Ai, o lea na lafa e tangata I atea. Ia mawhai ono tatu whanong. O le whaurutala mai whapea le fono le nu. Tu mea leanga. Ai whai mea le lei. Ona pela na address mai le latu tala. Ta lofa pei tau lili, ta lofa I leuso, waftai le whiro mai. O le pei ea nga I le latu tala I le HPP.
sa ta fapeata ita o la fapea mai le ta pipi o le a nga iai le nu ma le fianga peita o le lato uputu sa o le ta pipi ia tu nei lo me le anga ai fai me le le voi la ua fai lo mai o lato mana o ia fatu mawina fa masinonga o fa masino o fa masinonga mawalunga ia fatu mawina ai o lato tarsanga ile fai unga o le nuu mana fionga o le lato mana o ua tu ina mai lunga o le ea ma lunga o penga fa ilangi ia avea le fatu tua le ainga fatu tua ile tua sa mo utasi e lato te toeta ita ia sa moa ile nei lima tausanga ia pena itara mana ia no fatu fo I o nei me uma fto a maninoa pe a parfan ile taimi o le a foi taimi e fa pailo fana ia malu ro te futuring mana tua fo yo I sale long to toru sui le fast na ta mo mai ai to tasi le ta pipi to tasi o tele lopo ia male te mata I o le sap po le Samoa ua potpoto ia I te mata I sai le fatu tu ile tu Samoa le fai ma minister le maro tasi te nei ia le te mata I o matamua te mata matamua yo ia lana o le oro tu le mes fem sui o le fast o le sui o le ita pipi le nai ai o le tangata suafa ia le ngalo ita ai matino nai ato sui to tolu sui o le fatutu ele tu Samoa o tasi le ita pipi tasi ai fo la male pi mana ai ia le tangata le sui te to tasi le individual vote ngai sa tonu o le fioanga ia o fasale le anga numela mua fasale le anga numela mua la le solo tuai ma fasale le anga numela lua ia ai la tala mana ia o tu fasale le anga numela lua o fasale le anga numela tolu o matou na matou tu malona numela tolu fasale le anga numela tolu lea tu la mai ai ia le sunga ia pali li o loi polata e maspa le sa faima fonga fetalai o le mota ia pe masanya no tu fa fonga mai e tele ina matula tala fa malosi si o matonu io e pitai o nei ele tai o na so tai mai ai se tasi fo io tangata longa le tu malo ma fa tala mai acha ma ai o to tele tangata o sa futu la faia na I mo linga o na ulu samiliota io o la tu nganga la ia ele mfeo no ese mal fon fitalai ia o fatu la ia tarusia I sa o maton foringa maila ia o tele pe ara menen fetu a fai pe tu fatu ni tu pe ia te tu fa nga tu pe teria tu pe fa nga ia mana o ele teria fai sa ia io o lava palota e te palota I le mea manui ai le tato io fa longola I le afio anga wa fa saule sale longa fa sale le anga numero mo mua au I le tu la mai ai te o matamua le sa fai nei ma minister o lono winga la e manino ala matamua ia vasati o le ai wa langa o minister na le sa filfili atu e fa sale le anga numero mua le fio anga sale longa ia ma le fio anga tafua wa pi o fio anga na o lo fau ai ia fa sale le anga numero mua o tafua ma sale lo longa io le alan tura e meto me tai o matamua basati ia o te tonula o le ai matamua mai na a fua le fono lenta tu fa no longo nei ai matauti o tasi foi le anu tasi foi le fio anga o ina tala no mai ma mai ala to mata la to mana oma ele fancy sei ele
pese nu fo le tau taratasi le pulenga le nu o le mea e manatu ele nu ele mfaya ona le fatanuina ia nai pei fo i o le mea ina ua latu manatu i le lua oru atasi ua manatu ai o le afatu i lalo ia le minstau tupe le na ho i sa mo le latu no fo inga le o sili epa ina matua i to i lalo popo sili epa ia vasati e pitai ua ese fo le mea nga ia i le sao matamu vasati ua na muli ia le whainga malo lo i temnei whainga malo tausi le malo tausi o lo whaingai ma le tatu atunu i le teimile nei le ala ua iai ia le tamatei vasati e manisi tala na tatu te whaalongolongo iai e matautia ia o se tala fia foi i le tatu whaalongolongo iai ma le manino Terestemia nafi. Terestemia nafi no utara noa tua iati o sa moa ile tusi fo ile whailoa mai ele vaenga le ale komiti whafoe o le whainga palota o le electoral elections staff awanga na pi o le staff nga o le na mai ele pina saua nga ilunga o le whaalinga a se tasi o sui komisina le sengi mai i le whaalinga le na o mai le na utele na utara noa tua nafi i le whaalinga e winga i le mta o pule whato a whailo mai ia e whoringa mai sori tū la whono o maa van whawhai pe a fua i le whaalinga le na me nafi ile ngata la o whaalinga ai ua toe koe elaborate mai lava ele sunga ale sui komisina i lana whamatalanga na whai ia masitasi o li whaasala lau tutonu New Zealand io e whetalenga i a whangamua sa o mauana nafi mau saudoa a matatuela o purkala me nafi ale pi o lefto a whalau tele mai nisi o tarafo mai sa moile so ana tele aso temia nafi na o tara noa tuai i tūlanga lea aisea le o ngatasi le futia ma mele ia ila tu whengai tūla fono whenga palota ia ma vaenga whai ta pena ina ia se vaenga mawele pale meni o Samoa manatua ila u baba ai mana whanongolongo e son tūla fono uma ila tau e to a vanga mai wa lea mai lunga la tu ana tau ma failo mai la tu sui palota pe afua i le tara le o mai ia ele tu umi so terno vanga le ngana u me ale te mia na fi o terno ai le lepia on te fa bana tu atu ia se ta tu te fa longo la il official palota o la se si fa linga po o le asau le temi mo le temi nei ale foi lau te manatua ia la por kala me salo po le lua le tolu vai asu taluai no utara noa tuai le por kala me foi le atu le pamala na tamao le ana ta tino nen fesili ai ia le sia polo tele le na fesili ai le io siueli ile me le forensic audit o le forensic audit na fesili ai tali la tu le se wa leva na mai wa leva na mo mai le result wa leva na mo mai le report ia mai sia mautala na fai i tu le pi ata fuli le pi na tele tatunuina le report le wa mai e folinga mai ele o afiai peitai wana leila na interview fa pito ai le minister tupe ia le afionga i le minister tupe ia le fionga ia lautim ia welese afoa va ai na ia fesili sa wala ia le fo isa fa tautai le interview ma au mai lo fa to a mau le vai asun tene yo
te leiloa la po ai sa'o po le minstau tupe po le sunga ia tu le epa le le ata tu fa'afogafoga le mea ia pai mai tu le epa le vai aso te nei le tasi o la'u polokalame sa po le polokalame le sfanai le po le sofi le fesili ia e fai mai tu le epa ua leva na maua mai le lipoti ale forensic audit ia masaua mai si tarapi amu i le lipoti lea peita'i ona leila lea la ua manino mai ua i tonu a o le tagata tonu a lea e aga'i ai mai tatau ona sauai lea la fa'apea mai ia le minstau tupe a le malo tausi fa'ato'a taunu mai e lua se fulu galuega mafai sa manatu le malo e su'e la tutusi su'e ia talau tupe ma peita'i e umaena le sefulu tolu o le sefulu tolu ia kampani ia e aofia ai ia le fausia o le falepuipui i tanu malala le fausia o le uafu i satitoa ma le malae va'alele ia le pata ia ma le ID le national ID foi lele na alu fa'atasi ma le taʻilima sutala faitau miliona fia tupe na alu le ID peila o mtapulea ua ta'ua ele minista o tupe ai malia la o fa'alongo io pe na tuitu'i atua e fesili pe ia i la'u a fa'alongo e iai mea onga o lo'o i tonu e fua i le fai mai o le minista o tupe io e tatau a ona iloa ai mana tua foi na tele asa utala i ta'upule le vaeson teni io le forensic audit lea o te mana tua na ofisili atua foi le mapolokalame maseli o le ota io e matanoini foi le mele na le lau to e mai nei u fa'alau tele mai ua talanoa mai ai ma le minista o tupe o le malo tuti le lau ua fa'amanino mai e le 11 taunu mai e fa'amitu le ua lefa se io tatu vai po i tonu tata le tala pelo i nei mea po le minista o tupe po tu le epa ua le lau fa'apea ma le minista o tupe e le 11 taunu mai fa'ato'a taunu mai i le vaiason teni ai fa'amaitu le epa ua leva ona taunu mai i le lipoti le pela tati tau tatonuina ia le tala le minista o tupe ia mfaifuino tatatonu ia tu le epa langa isia o fesi leva ona angina le ea ia le taunu o le lipoti le o le fesili e se ana tau fiofi ai o le le mea tau fiofi o le mea manino ana ua ufatai le ana ufai mai tu le epa le foi la ufaruaina ele minista o tupe e sao levan sa nei tua le lipoti le ma talia foi le ana i tustusinga i lungo penga tapaila ai se a ua tau fiofi mamau e lipoti a wale mailo i le atunu mo le sila fia le atunu io fōringa mai e iengi mea o nātia le ana na fisiri sao ia le sunga nini o tipi o tanga vai ana lila pe ta tau la o na whailo le ape mai le tala al minsta ioe e ta tau maono mea o na whaailoa le forensic audit ma whaailoa atu i le atunu. Well, to me it seems like on to atele o le whaale tonu o le lipoti lea. Io Mata lia foi na pepe se ia tatu atunu uma fai mai. E alu nei mea e iai tangata. E lave ai fia me. E lave ai tu le epa. E lave ai mi moni. E lave ai. Wa iai si tanu anga la tamenia tu le epa. O whanau tunga. Wanga i mei tu le epa i li poti foi pe o tala le laundry money. Ma whape mai o nā me umo me pelo umo me se. Ai moa wai. Nā lana tau i ele mawhau whau o tō ina i mea ia. Langa leo toi langa mai lunga o i fwoi ringo o fiu malana. Sa i linga mo meo tupe parapala. Tupe ele lea. E su e whata me a vitatai i whamamai ngai. I tasile nā me tau te tilo i ai. I le meo fola me tau tupe. Lea o lo fola nei. Pai tau 4 miliona. Tui tia o piliona tau, tui tia sili atu, nei lo tupe tau na o ise budget a Samoa.
Uile. Ole na ua tatu o fia na o mei tanu mo tatu por kalame. Ale na ute fa no no. Le la ute au mai tonu le ute anga tonu me ia le e mese lava le forensic audit le. Le ute au mai ma ute fa no no atu. E tau ono sa o foi la ia nai tu singa ma tau le pon masina ele ute. Le ute mana tua no lana fesili fo i le la auli le mali toa. Ile tasi o por kalame alle fofola le fala matustala. Yes, I remember. Na fesili ai le sunga la auli le mali toa. O fea le lipoti. O fea o iai le tatou na halu e tupe al malo. O fea o iai. Le forensic. O fea le lipoti ua maua mai le alavala e aua in sao ia fafatala o lo felelei nei lungo le ea o lungo pengat failangi. Ia male tūlanga o le wha maoni. Tima tua na uwhai atu i le li i la u pānga le matanua le tae au le aso whareile. Nu whati ai. Ia le. Nu whamtala i le melea. I tala le atu le epa o lewa. E whapele tala le li o le ota. O mea ia e pa u mai lunga o le minsta tupe. O le minsta tupe na te tau fiofia ia tau plea. A saule le. Teva, aina whanongo longo de mapur kalame. Le la whato a toe mamuru me mea ia le so. A so lua. A son fua. La son fua ala so lua na ni silam sam. Aina ma tala nona umi se temi u tala noe le stofi ma le sofareile. I lungo por kalame na o le siapo lo tele. Ioi. Au le ala ua toe whamanino mai le fionga i le minsta o tupe. Sa. Wai ona 5 i le ripoti o le result o sa ilinga ina whai. O lana tala noa fui. O whai le whalongolongo. O lana tala noa fui. E iai vaenga o ngaonga. Nei e tamu whai e wha nei e tamu whai e wha la le ta ole mea. Nei e tamu whai e teu mai le tala. Leanga o leo tatu do le leia. Ua whapea le paanga ale fast o ia le afoi. Ale sap man he ta pipi. E whafolinga mai fua i luma. A whenga paanga le ua i te minei. Eoi. So o la wharongolongo la i le li minsta o tupe. E teu ana tala. Ai fiu ala e teu. Ai wavala mai e lava lea leonga o mea o lo tutonu li potila. Ioi. Mua so te mi te wharongonongo i news na mai Samoa. Ana nei. Ne mana mai le tala le tam whai atu. Ona o lea ua pio the relationship a le to rua lea. Ia pio le mea na o tau fua ai tala le minsta. Pio o tau le mana a fule le au mai atoa. Ai o titantonu ana whape au mai le taimi o lea le i masai lau whai i le whatutua i le tua samotas. O lewa na whasau moresi la fia e le atunu le onga o mea. Le lana ia au mai, o le manatu o tamatai pale mia. E lo sa ili po o ani mea. O pau ale mea na manatu o tamatai pale mia. O le su e. Langa ua, siria mat fast food of sanga le ito e sa ilia ni tusi whapea samo. Iwe, e mwhain sao. E langa e leo wha moe au tūrena. I le teimi o vevela i sa ilinga ma tamu whainga o fete e na i vaenga i lua ilo le. O le aunga atoa lawa. O le nana tau i loa. Le tele o tupe le ilo loa le atu. Le iloa tupe le tsunami. Ioe. Le iloa tupe o le Mansamoa. Le iloa tupe o le Misela. Ma le mau tupe man mau tupe tele. Ai sea ua maua lunga i whapela i talafu. Ai le titi la tina e o Samoa. 1.2 billion. Ai le titi la tina e o Samoa. Kampea i le i talafu. Ma mea ua whatino i ne Samoa. Pe o mawhauwhaunga na mai loi. Tonu le whatutua i le tu Samoa. Ta taurana sa ili mea ia. O whea whatutua i le saidinga. Le ana whamlautua. Whale mai. O le whanpuipui fau tanu malala. Le ana whai uma kon kalate. Ai la tōre hita pipi. Ioe.
le sunga le sa fai foi ma minista le li foi le o i foi lingo malona ainga ia ia le ngata na o le mlai ba le ti via o le wafu i fea satitoa ia male tulanga le national ID ia male futolu se fulu tolu company o anga i ai le sa ilinga le ala ua maua le lipoti ila whaalongo longo atua manino e te le se afianga o le lipoti lea ai si tatu tataria langa leo fai mai le fionga i le teutupe se i ave mo mua pasia mai le kapeneta talo sia ua ne ilanga le ala ua tatu loa le ua fai ngā paanga au mai sao i luma e le toe na tau o na toe na tia se mea o leo ua tatu whanau o te mana te alu su e news na le ligi o tipi o tanga vaia na ena te whatanoi na le minsta o tupe na e whanau o longo le iai e tau mawhai lava le minsta o tupe teu le valea teu a lo manino ia na whamtalanga e iai le tūranga onga o lo o li potira ia se tatu talia pau le mea ia au mai i luma i le moni ma le whamaoni i le moni ma le whamaoni o le vaenga lea ia e au fi ai le fausia o le whatpui fau jan malala le fausia o le wafu i satitoa ma le malai va lele tia vea ia whape fo i le national ID pauna mena mo ai se furu mantolu wale a tole lua se furu mes pe sa tau ona nga e a le ua nga mai ua lua se furu mantolu ua se furu mantolu vaenga o fisa e te tau ona su e tusi ai tasi le miliona le tupe na whaalu e se company New Zealand ia na whaalu e le tupe tasi miliona i le tom whai sa ilia ia le vaenga le mana i tere sa moa i lau silsila ma lau vava ai i nei mea pio ai ana le tapisa ni tangata i lunga le mene ele ali mai lunga le forensic audit le em fain sa o tu lepa em fain sa o ia sailele ua leva ona maua mai li potilia langa no mana tuan fasili ele la audio le malito lan o tupu li potila o fe tupen no winga ona i te lava tangata ua leva nei lima o le kapeneta male minista o tupe yo ia turanga le leilo tatu silsila to e Samoa ina ia mafai ona aua lava ne i whaaseseina ia lau ai i tūlanga whapea. Pa solo nei lea a tatu iai i le minsta leo tupe. Na o mai ona o lea sona leila. Ona nei na leila le tae au na whai le press release ia po le press conference. Ale nupi wha. Yo sau wha i mai ai au tawharta matai pule lenga ngana. Ai whai lava le minsta o tupe le lipoti. Se lau se fulu ma le lua tesi ma le tasi miliona le dividend o le tausanga le nei. Lea ua umana give out le wha pasene i le amatanga o tausanga. Au le pōra nā nei se fulu ma le lua i le pōa nā nei. E amata give out te loa i le isi wha pasene e 8% o le alu le dividend ai 2% o le atu e fo i tutonu o sauwhanga. Yeah, of a 2% from everyone. Tangata to tasi. Yo, winga is a full percent le dividend to NATO sanga. Vai lo e 5% na issue ile am tangata sanga. 5% le issue na ni tas fuma le lua o te tonu o lau bank account. Ia lau vai nga tupe. Ia o me alofa ale tatu ale upifa. Io più le vaina na le tufainatu le tupele le dividends le moneta usanga e se fulu più le uma wa e te usanga nei
o whamaumaunga o lua o lua tolu, 8.3%. Tu sale na ma le fitu se furu tolu miliona le tupe na whaalu dividend o le lua afe lua tolu. Malu tesi matolu pasene a whatino le tupe fitu su matolu miliona na alu I vaina ma tufatu le atu au whailafonga ia I le whamama venga foi I le teimi o le back to school al whanau le amtanga o tausanga. Ia ma le teimi nei o le afu le whapea o le end of le ioe pena le e wha pasene I wha pasene balu le lua pasene e anga I le afoi le baenga sau whanga bang tasi lua oro tolu balu tasi mani tolu pasene fitu su tolu miliona na luai lua oro wha iwa pasene le tupe na mawale balu su mani fitu tasi mani tolu miliona balu su mani fitu tal valu su fitu tesi mane tolu miliona le lava e lunga arto sangara nei se fulu pasene se lau se fulu mane lua tesi mane tasi miliona tala pe atu fatupe malona fa pasene ina ia manea o le folinga mai e lunga ia fa manuianga ale nupi fa no lo le temi ofisili ale au ale media na fesili le tangata I le fesili sao a tangata I le mea fo le medical insurance scheme. Tasilem tau. Pi o le vai wainai I le vaenga le alua se furu totoe mai temini nei. Ia ma le vaenga le alfoi. Le iei le minsta tupe lea mawein. O la ua ia. Na ta ua e pa noa le mawhatanoanga I lunga o le tautua manaunanga. Na ia ta ua ai, tangata nei, ele I kua lewana mana na o, e ave se ia matutono nunti wha. Way before, ele I fe vai I elwa. Tala na tala e sunga pano, o le minister tupe, ma le minister ia latinu. O la ua ia, wa lewana mana na o, e ave se ia, ma I le meni. Le lana na vai ina le utonu le u fatino ina nei ia le turanga le ma o se turanga le tele I le vai o le fatonu wina o mea na fauina e ila to nei ia na fesili foi la I ile tangata ai fai mai le tala ale minister dupe o lo ia la vele po au ti mot ele to fai ele to avea matete fono o le vanga. In other words, wait until the fast, coming back to the seat, e fai malo, e mauti no la vai to e fu mai pano, I te fono, e pe a faia, la tasile manulauti, o te tono, o le te talaina, I le anavatau, ale fatutua, I le tua samo tasile me a maiai, o le scheme na, medical insurance scheme. Aisia, tato umani no foi fafo. Tato te mori mawina le ta ua le scheme lea. Ia, pa fua ia ila tu fu le full cover, the full coverage ia mo meo benefits. O lau medical insurance, o mea whapena, le la tato te masani e tu inga mea whapena, le scheme lea. Lai titi tupe te tongia, ile tau sanga atoa, e kawa umai o e ile tau sanga atoa I best doctors, best clinics, e ai atu tusai, ia le tangata nuu Samoa, le au walo ia, ma le au tau waloa, ma le tau waloa. E alu le pale mia e va ai le private doctor, le scheme lea, e alu fo I tangata, ma le tangata li taia, ma le tangata le tau waloa, ma le tangata le disabled, Io le afu tangata le ato tole malo sitin e alu fo I ai le private clinic e a fu ala I lungo le scheme ne e fiu tangata tom fe fa langa scheme ne pe no fien manam la mai tato I fafo e sia langa o mele o le o la tato o le o scheme ne mo meo insurance e esse mai le life insurance a o tato medical insurance
Ioi. Pela melen leno fai tuaya. Full coverage le ma insurance o le medical. Na ota oto isilia marsela wafe tala na tipi ele fata mai fa folo fatu. Yo wala. Ya. Fai lava ele scheme medical insurance. Ioi. Il mena fatuai. El fenga ta e to mumu ele o fai sa fanga uma. Le to mumu nele. Langa uno no foro se vanga fa le anga le mere. Ale lavo te morima. Langa o pa iai. O iai. Ioi. O le temi na fai lo surgery, fai lo operation lo fatu. Ia ele se operation tau mo fie. E me tau o le le a foi 3 bypass an fai lo fatu ia pe no fai atu na e to telefoi la tu na anga mire ile mfen fai sa mota o tonga le no fenga ima ile mfai e matua le mafai te ilo foi tu tuila ma mi sa mo e no foi mfai a le winga na na lo tala o te tau mafai e fai loio tatu tangata a tu la mai fa tu tu ile tu samo watasi. I'm pretty sure this is one of their another type. O le mera o le insurance le te le tu le pa. Le ana fasili ai ia se tasi fo o le tangata longa o tatu tu. La sana me fai a le o mai le fa tu ile tu samo male clip male afo. Male la tu va fo o le medical insurance scheme. Pemerintah la tu lepa. Yo la si mena faleanga. Na faleanga me fai. Ele ni tala na to fala no mo le sia por kala mental no tu ai na tala no sa o me ya pa no mata man mele. Fisilingia tu lepa la san tali le scheme na fe me tu lepa le si me fai na faleanga pa na. Yo. A le mori mauola le o fai atu ai Samoa. Ile au ngā lea o le mea. O tat mori mawina. O taton wina. Ia e tupu a e le whaarawilave ia tiau. Io e mawhai e ma uta oto ai. E full coverage ia le ma medical insurance. Io e. So me umana te io e. Ar mali e. Fai lau por kala mena po. E fai meri tala, e sia vanga na manino fe me. Wai ua fole a fo linga o toi, o tamaro ore. Ua folo ia e oso mai. O no tangaro le te li tari e, no tangaro na lo ata ia. O ata e, e sea. Ele i o la tō le mea le tō, le go through i le mea na o ui ai. O le mea fu le, a le fula o fa winga. Fai mai o mutu oso i atu le. Se whau tau iai. Se whau tau iai. Mutua e sale interpretation tangata ia. A le te whai atu ina o manta whatau toria o le mori mawar fō mai. Na o wola mai mai le o whatu. Eo e. Ai, o le tā ua o le teimina o involve sports. O nā na tele ina la vea i elo whatu teimi o ma lo sitino i ko le ninga me whapena. Ai leo le tō me whai me ua fōlea o fōringa ona o le o la tawoti ma lea. Me whai mai na o ta o toama o te atu aiwa. O te le popole au tūtala. Io e. God is good to me. God is good to me. God is good to me. He holds my hand. He makes me stand. God is good to me. God is good to me. God is good to me. He holds my hands. He makes me stand. God is good to me. Na, yo. Me na mau fuara lo ma fa fa tali ai na pa wan me lo ata ai. Te ata ai le mfaina me share o nga fa tai le tu. Ona wai to fa fusia lo malus. Te mila nei. O le afi fo wa le afi. Stomach o le tala la fu mai
e te o le iwa se pulu mon tupu o tau sanga i le mena o iai oe. Ai ala la ona na i se me tule ona o lo lava fa le tonu i le tau singa o lo tino. O mea ai, o lo wita fua i mea le au ngā, ma e stress out te fua i mea le au ngā. Io e pi o le talamumuli ana la fua ma ia tau. Ia le ngang whaftai, o te whawhetai i le atua, ona o tūrangai, ua o toi pai mea. Ona o le scheme nea o te tara noa tuai. Pe o fia le scheme nea, e whainu toi tara noa i la operation ia po le setri na fia ngai malu tangata. Io e siria man se la wafe ta la dollars, US dollars, le tau a toa le operation. I aluai ia se e pauala u tupentongi o le mole meo co-payment. Le foia a fia i le scheme nea. Pau ana o le mea tutongi o le co-payment. A o le tupe a toa, o le tautonga a toa ma temina, le whaiela u rehab o ma temine, tongi uma le insurance. Ewa, mana ia. E vai ai o te le drive. E sauta vale a vatua. Aso tot Monday, Wednesday, Friday. Ewa. O medication lava me tau o fatu free. Tere pelo ia te oi. Free. Ewa. Isa, ta ua na utara no umine melea. Ono ta ua na o melea le scheme na. Oni ngalo ia te oi. E out mai lea fo, le nava tau o fatu tua ile tua samo. Mema nino. Tasile na vaenga o le nava tau. Tu ta pena iai. Lea ua umon mau atu ile au ngā tele. O le scheme na. E ai atu tusa ele pape o temine. Na lau mawarurunga ma lau mau mea. La e o eva ai private doctors, private clinics. Io. A o to tele o tangata ma lau. La mea la au e tamwhase e tangata e tufa tupe. A o ina ma mai tangata. A mai ana tangata li o tseli masela. O fea e alu e tu ili tiu i totua. Ia pe o tia tangata li o e vai tfoma. A le wali I e lunga. Lea a tufa tupe lea. E tufa whaatasi e malato. E a vatu le tupe lea. E le a ve e le tele whangaina. Ai tau lato o kia mfuaswa. Lea tele tupe. A o tātou e lalo. Lafo nei, maua nei, e uma nei fo. E sea. Le se saving account. E le intatu tele o sa moa. Ele ai mea ele masani tatu ngā mea o bank accounts. Na o le taunu o tupe, maua. Whaongalo, uma. A o wadi I e nunga. O lea kawa uma tua ia le no tana no tele lu te mila susa ila su ftona. Ile ese senga o le koula. Martasi miliona. O le miliona e a vatu tangata to tele. Pai iai le ami o tonu e vai ai. A tau koula le feme, tu te o tu foi tangata taitas. O le tau mori mau e lau matasia. Ai ana tau whape mai e tu whar koula. Ai awale lau, awale o tia au tau tupe, tere tau tupe. Lava na o lalo, io le level pito I lalo. Io esia amanuia tangata I lalo. E alu atu ai lunga ia te o tau. E o atu atangata nei a maua tupe, e o atu ia autola o whai pisi se whatau. Io e mamanui, a mata mai a autou, manuia, tupe. E ngata ia autou e le po umasi tupe lalo. Io e se senga na mea, a lela usa autou koula. Pai mai e tufa tupe, e tufa au lima vai. E to e tufa foi ma autou la tere tupe. No tau milionea I lava lea, ma tele, ati tele tau tupe. Ia na le one day millionaire la. E umana whaonga le lima se lau toi fo ia le real life. O lea. Ia le na. Na ai so ia o na te no follow fale ai ana le whaalifu. At least. Na mana ia whaalifu le ai. Tu sape ai fu ana le whaalifu. Nane nei. Va ai tangata o le tu nei tangata ua a fia drugs. Ua pawana mea leina homeless ngata nei. Never pe ole ni ainga. Ai ana homeless a fia mafufau me ka drugs. Te pawana me o te toe fai lo atu sa mo ia te oe.
o pai le mele ona o tāua tele o le vaenga lea o le scheme nea o fatu te langolangoina ta pena nei loa o le taimi e taunu mai ai le tātou anavatau whafonga la ia e sau e le scheme nea sau e le scheme nea a o sau le scheme a le wa whafonga mai ma whanonga mai e tau e le se ia le mele o whai atuai moni lein wha maoni no whanonga fo i siali i mai Vincent i fo i lengo Smith o lo o whainga luenga i lalo malo o fatasi tonu tausi o file mu tonu o nupa ia po Jerusalema ia po io e tonu Israel io e tate lo fai sia fo i li malana fo i tautua lana ngā luenga ia o to inga ngā luenga ia ele asa matemi pipi ia i le atua i sia lana fo i vai atua i mato le oti te lo asa ai mese la le taua o lo fai nei na li putia i le li le uanga ia tu Samoa ia se tamaita i Samoa na faskosipi atu i tu tonu Israel mo masina se fulu io e o tamaita i nga lue i lalo le vanga su e fai su nga fa sai nisi por vanga o tango le stros i lo tatu atu mawaia vanoa io e faskosipi i tonu o nupa ia o i fala tatu te loi mea tatu wa ai e tatu fai tau i e tuspa ia mo fanua o whaatoanga. Io, o tonga vine, o le ap. Tau rea fo i whaatoanga, tau te tara nolo me tau whaatoanga. Tatu tara no i e tena. Tatu tara no i me, mana tua o sa, mo tau te tara nolo i nuia. Ke te mane, o e tena. Papea tai te yaso ta o sa. E kūnu ngai le langi soli. Ka ilo ia, oi awa au whapena. E pese mer fa ia onga sa o fa pese ka fe ia sa kai ko ki po umanu ale langi o lo ma fa pum mo ona ia o ke tse mane o nu ia pe fa ia onga sa e fa pese mer fa onga sa o ta ma fa o ngale langi ale la fa to ta lo ni le o la lo ale langi le ta te fa tas matu ai o te mo watu le nga fu i siali le alo le atu o lo ngalue na ia ta ua mai ai ia le toe saonga le mu o le tamaitai sa skosipi atu le tatu anu mo masine se fulu tonu mea tau whatoanga tonu Israel tasila le atu nu e manino le whapea tangata tusa po le mea papa fuli le ai atu to e tangata ia le mea ola tusa po le atu ele mango matutu feme e atemi e lunga na meolea o le whatotua i le atua. Na o le tu i fōna le palpala. E whanangonango i le atua, e le se matala o tispa ia. Ia e tō oe. Ia e whasusu ia Apollo. E whatupu i le atua. Pito whapena. Na le tu o i lalo palpala. Whaitaria le atua whatupu. Ia e. Le ala sai ista mai tailia e lalo ntanga luenga ia po le vanga susuenga scientist Samoa ia po le stress ne u tala ua toe tau nu Samoa saunga le mu ia i le velai e tasina tala fia le mo mentala mai ar tau ar va Iran mai Israel tarsia ia fai pe fa pe io e ia aua ne i toe o mai nisi vaenga whapena. Ia, o le vaenga na Samoa o lop tala no atuna ia te oe i le tūlanga o le tamaitai e swafa ia Paulino whaleva ai. Paulino whaleva ai ia pe o le sui na o le stros na senti i le Middle East i tono le nuu o le atua Israelu ia moa o onga toanga. Ia oe. Tō se lau ma le lua, tangata via online, o te minei, o le ala ua iwa se fultolu wafe, lima se lau, lima suma le iwa tangata tusa ma le iwa, ma le fitu suma le iwa pasene, tesi ma le valu, fitu suma le iwa, tesi ma le valu pasene, tangata ua maea o na le stala.
iwa sfumatolu wafe 5 selau 5 iwa lea whaingo tangata a whapasene fitu sfumalaiwa tesi ma le 8% tangata ua mai a ona le stara ia mo le whainga palota. Manatu sa mo lea ua tu la lata le vai va I whainga palota. A ole I pa ia tua se tala I tatu whainga palota. E iere mea ta ua na aia na whalonga le la ile interview lea le press release lea ale nupi whaan whaina po ana nei tai au. Ia pin whatau teia me te matai pule. Ia le whingo ia le malu ia ma le whionga le li minsta. O fesili ale au le media. Na fesili ale le media fesili le minsta ana fesili I tamaita I pule. E ma nei ale tali le tamaita I pule. Ele leipea lo toe anga ia I whalau tele le tali le tamaita I pule. I mo meo car loans. Mei ua ngai ia le nupi tepe ua tele tangata o le tunu. E o loans mai nupi whatau e latu ta vale. E whai mai la whamalamanga I tamaita I Minster. Ua pasolo ina va ailo loto le va ai ia le afoi. Al nupi pasolo ina latu ave sea le loan le car loans. O lana mori mau. O lea ua va ai tutonu o le atunu. Ta avale foua na o le lau atua. Tasi lua tausanga whapulo. Tala na tuaita I pule. Eoe. Tasi lua tausanga whapulo ta avale uleanga. Eoe. Leise tupe toe whai ai. O le hale tala le tau mea tatu. O tau ta aisa moe ta avale. Patu foi esse me o le quality, ma le quantity. Esse ata vale na la watu le fa pele vai ngale o la watu ana le ila tu le suia I manga ala o le tele o tofu tata io a le telephone na le anga o le environment. Ma atmosphere samo e winga molea. Me o le tele o tingita vale. Le aise no fonga fa pitoe ave ia e fai ma me tu o ta vale malepe ta vale leanga io e se uma ele al meta tau na ave ia e tau fai ma changiat ese alanga tu fuai initiative tu fuai namu e leanga ile pe ta ile quality o ta vale na ita tu mesam tu sa por fa mo ta vale ele tu tam taule e o mai foi termine swinga o le la lolangi ua tele lava tu inga tawale Amerika I tonu samo. Eo o mai temi nei, o le tsoi fuanga ma le si ma le development to samo iai. Ua tele a tawale Amerika. Eo a o le leifo lau tawale ia, e umia o whaonga. E umi lava o whaonga. Ia lela ta ua tamata I pule. Fionga ia le malu, le CEO o nupi wha. Ua whasolo ina tapuni loans ia car loans. Aisea, e mai mau tupe le atunu. Na le watua tasi rua tausanga whapurou ta awadu langa. Eo. O tau ta ilu ma fale mtua fale o ainga. Au te taunu whaise me se awes funga ele patau se ele po se eka lua eka. Eo, tampu ma iai ta awadu malepe. Ua atumuria o inei. Ia siri e fasana I tu se ne umis temi o tu sa vale malepe se ta vale leanga I luma lo fale. E sa tu la fon. E avela ta vale e su e to truck e so avela ta vale avele meta o chankia. O ina foi la a ota te su e pa se la tu ta vale e o ele meta o chankia. Ina ia faititi ai le mo tu fu in city o namu ma me fa pena I tu tonu o tinta vale ne. Te tonu no fa pena samo. Io e o nga ia le tatu sa mo le sila ma le toa. Io I vaenga ia o le
tautua ma le aunaga i tonu o le tatou atunuu ia ona agaʻi mai lona lau talanoa Samoa i le tapenaga o le faiga palota o feagai nei ma le tatou atunuu ia oe manaia i o simataʻupu lena ua taina atua nei i le afioʻaga o salelologa o tafua au mai saʻo lava e salelologa ma tafua tuu nei loa le faimeleaga ae fai le melelei HRPP manino lelei le aumaiga declare mai ia HRPP a matatu taeao tuu nei faimeleaga a ia fai melelei e lagolago o le nuu nei le toe faauau o tofiga o le faamasino o le faamasinoga maualuga ia ma le tulaga o loo iai ia le faamasinoga a Samoa lagolagoina ae faaiʻu ae ua manatu lea le itumālō faasaleleaga numetasi ia toe tulaʻi mai le faatuatua i le atua Samoa ua tasi na te tauavea le isi 5 tausaga faafetaitele le mamalu o faasaleleaga numera muamua ia oe i le tofā loloto ma lautou vaai ia vaai lautou Samoa e ia le talamalie no fai tu le amataga e iai tagata o le matou tumālō na valaau mai e teau fai mai vai o le mea malie o vai atu toʻatele o sa afutulafaina o mai le momoliga o le otasami fatu leʻi e faapea mai le tala le sui na mais i le matou tumālō vai aua le popole na ona oa iai e faaoga atu pe tufa mai ae matou te palota uma ia papali ia na lafto asaʻo na ua poto le faatatau ia pe ua ou tauloto tele foi lele ia au manatu foi o lea e faapea nei foi lava mamatai o le matou na mai le momoliga ia he ia tamai le faatatau ia e a faapea o watu sau fiafe faaogā ae manaʻo tetee ona o le moni ma le faamaoni tetee ae magaʻa foi faaogā le tupe ia e ia e iloa e leʻi faia e le otasami se me lelei mo totonu o le palemene a Samoa le son taeao ae a le tou faipule o loo ia temi nei e a le tulaʻi mai o le papaliʻi liʻo taʻi uma sepaʻu faatoʻatupu leo se me faape totonu o le palemene a Samoa talu le nofoaʻiga talu ona tuto o tasi Samoa lea uma le faamasinoga toe oso tule epa le apili faiaʻina matuaʻi totolo a ia ua totolo le aogā lava i fogafetalai ia uma le apili ma lea ua faamaonia i e papaliʻi taʻi uma sepaʻu o lana pauleo siana mea tasi leo ana mea aogā tele a ua sete papaliʻi le example i fogafetalai o le agaʻi mai limanaʻi ao ina vevesi mea i suiga o le faavae e cast lau palota ia e fai lau palota no matter what e vai le leva na mai pongisa le leva na mai le atoatoa le palemene a Samoa le fa manino ia lau fai pule faasaleleaga numero atou nei la ave ina mlo uleota le alo na sao ua fai mo Samoa na company ia insure na fenga lungai ia ele faapea o ia o ninga company i fai su e Cooper company e fa alu yang campaign ia o ngale mele ia te Samoa sa fatula fai sa pali doe sila toa let him back to the government let him back to the parliament fa atoa me na ia fai fa atoa lona sao i le parliament e Samoa awana i fai tu alu fa sel mutu alu fa atoa ia toe palota mo le sunga i le paliʻi e auale au maia o le nofoa o tou sapai e faitasi lena mea uata ia le ana vatau ale le ana vatau lena faailoa e foi i salelologa le tapipi e sau ai ma le aua lau papa o le matonu e sau ai ma le aua lau papa o le matonu na i sapai me vai
o tu te popole la wala papa le la af to e tu mani le fast io o sanga nei ia longo lua fa sile mutu eli uma o tu te popole hita pipi e ta pena fa mai fa fine to anga ele fa tu ile tu sa mo tasi ia se matu o wala papa ia pe atu e tu la menei o uma le se wala papa le e ngatu ton o no uma atu na wala papa le tu o msa fu ala malava ia na tu na le la anga ia le ngata fu la ina la so pali fina winna le tato nu ia mana tu fo ia te tau wa tasi sna sa pali ilona i tu malo palota te le yo le story o ngame te musu te tala no ia orina o isi uma fenga palota le tato watu wo fia la vale tala ma le fono le nu le na no fa tasi le nu pesa tau wo fe sasi le mafau le fast sa le longa pita le ala ua declare ua confirm ma le latu mana onga e mana nao e fa awau le isi 5 tausanga a le fa'atuatua i le atua sa mau tasi mai le tatau ona o le ua whanongongo i lallangi mana winga e aon sa vavali upu matala ia ma whamaoni i upu ua uma ona o mai lunga o le tūlanga o mea tau ana vatau samo tatu talia tatu fatalia le lei ia le na vatau le aso se fulu ma le lua o le masina le nei iulai leila o le iuni amato aso se fulu ma le lua iulai o le afa tau ina ai ma le fa'alau loa le tatu vaenga ia tarisi mea langa leo fa'ailoa mai ele komisina so tu la fono ia le vave i lungo o meu posters ia man fala loa o sui ma ai le mea ia fa mole le tatu ainga fa fai fai se fainga o le fai mai faina le ar mo le no tu mai lalo ina ia aua ni ia fie tu la fono ui le ia na tu ti samo tu ti si le fie la vale me tau on fai ti si le fie ia aua ni o mai foi paluta wa ole mea moni la e uma e foi parota asa ilia vanoa lava ina ia aveltangi ole fe kangi ole kangi vale yo ngi kaka tau tu na ma tu le na tu si le fia me tau on fai ia mala tamale le li o tu ia felolo ia mana fasisilanga fto asa nei wo matemi wo uma fai ia fasisilanga isi bang ia na tatu va ina tu ai o tafa mando tatu ai fai ia tu sila tu ai langa le o declare mai lunga o le parent fai langi mal ia itala news o mai tatu e soli tu la fono soli tu la fono ile vave fa la wiloa ele io o le ale fa la ulo mena sufa nafi fa ilo men nafi le sufa te le fa le ton ia io ia fai ko ina tatu alo le mena o levanta una mai se fa linga ile tu langana o ne ngalo ia ti le o hana island bites esos fuma lua o ilai lana plate sale lua suta la tau plate io vala wane ile telefoni 5 pitu o ono pitu tasi tolu fitu ma le puth le afori le fireworks puth ale kalesia le tai au fou e faia tai au ile ai o Santa Ana lua tasi fa o South Bristol Street Santa Ana iva lua fitu o fa tala tai au mai se fulu tai au ile se fulu le po se ia pa ia le sofa you like e mai le sofa you like ma mai matapuni alo ia lo asiasiane fa tau ai o tato mai Santa Ana mai o ai foi Karen Crow Westminster fa solo tu se nieko ia o le putina ku ke lango
ia le put fu sia rotu awan ingalo ia te oe ia le farta vale u auro performance ia lana tautua mo oe farta vale e mafai ona e anga iai ta waisa ta vale a fale tonu credits o le farta vale tonu lava le mo oe wala awane i le telefoni iwa o iwa ono toru lua ono lima ono tasi on iwa o iwa leila lo umma le pena le tu te vai le minoi la loa le ata una te vai mai le pena lai lalo na o tu umma ia foi ia le vanga le sponsors contact Aiki Manda i le iwa o iwa ono toru lua ono lima ono tasi ia a fia fai ele selo tala ele o se a fia fai ia fai e te tau o na fai so life insurance. Paso ta iane ia le fafasa po le FFS First Financial Security ia contact le ratami ta fa ratami fatilua i le telefoni iwa fitutasi toru o toru fa fitu toru lua por fatua ia seri i le telefoni iwa fitutasi toru o toru fa fitu toru lua. One ngalo Fiji Airways e te walau i le lii o peseta tui fasina peseta John Nico i le telefoni ono tasi lua iwa lua walu fa ono lima o telefoni na o le ofisa a o le telefoni o le cell phone te mawaile lii o tui fasina ono tasi fa walu toru se lau ono walu tasi o le john.nickel@fijiairways.com o le melina te mawai ia le li ofu o le website te mawai ia le airways lavalato www.fijiairways.com ia o nisi na o tatu fasalongo hapis nisi samu tu e famanatu ia te oe ina ia mawai ona e sosoania ia business ia mo tatu atu Fiji Airways ele se business tatu atu ai o lo channel manager ai original or no not original regional channel manager ia tatu lalo tatu atu mene ali on fai atu ia faisi ai o sia fu tama fana atu no o se temi wa patu tatu valele ia na batu lisa mo sosoani i operational tatu valele tasi pelua ela yo la tofu van fa man valele ia manatu sa mo o matsi u yo totua ia te o i le vaenga o le fiafi o le ua la afali tu la e fitu ia ua manatu o le fu i tu la man afa ia le nei temi o la unanga mo esa mo le pele i el tatunua te mo fu siava noa e au nai i lau fafoanga i le aso fou le aso taiao pe apule alo fale li e ta iai le soifua mleola ia o le mo i latou ia e fai mai ana o mai ma o te tuai ia au te fapena ia au te fapena e faftai le tua wana toe a mai yo leola ia tau ia fai ai ono tatu io se peteita i la por kalami le wita exercise elo ma fofa io o te ita ma sona talafu pena wa te ila ua le fa pena e te ua e o ti tai au te ua li watu da au tau ia oi ai vai mai malosia e matua i fai fu le malosia le o dia tai le ali inga nei le tua ele fa maurunga se tasi o le nganga fa tai le tua o avanoa o tatu moa ia manatu Samoa o la utotua le namo oe fa le o le nei aso ia mawhai lava o na longo pui ia lau tu fita fa fonga i mea o lo tura i mai i ma o ia o le lalorangi i le ngata i tutonu o le talafatai o le nei kone tinete tele ia ma le nei malo tele ia o tautua tua ia tu sao tu lava i le fale not in my studio
tonu o le fale o lo mena le ato toa ia le whanau mai i video i tam whai ta atu ia o le atoa o le fale le o te tautua tuai mo e Samoa matenei ia e tatu vanga whau whai i le ngalo ia tia u vanga mululi o lau tautua mo e oi paftai ia whasale le anga numero mo mua o te klea mailo latu mana ia whai le tatu ainga whau whai ma vaenga whau whai e tūla i mai e tue wha awau le isi lima tausanga. Ma ua o manatu foi. O le nā le wha moe moe. Ia loto te tele. Iwe, u tōwa aki e le tau wha leanga o lo sau nei. Stay focused. Owa le arango foi iai o tō mafu whaunga whingano. Focus o tō i le atua o manui ai mea uma. Iwe, wha awau au tō whono tatalo. Wha awau au tō morning devotions. Wha awau au tō whaingalotu ia soruru. O pau le nā o lo tō malosianga. O lo tō malosianga. Tō te oma le mautino. Wha ngau i o tō tangata ai wha tumu e le atua i le tumu sisiri ese o le atua. Manuia tele o tō whaifa. Alofa te leata. Tu le epa whaftai li o sua. So i fua ma ia manuia sa mo le atu.